kita ngomongnya baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertandingan pertama Asia Cup kedua pada malam hari ini mempertandingkan sebelah kanan saya Aiko Bayu, sebelah kiri saya Ibu Adi. Adi servis kepada Pak Aiko 00 main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bergabung kembali dengan Smash TV. Berhubung Kang Baynya lagi main, jadi diwakilkan dulu sama saya, reporternya. Servis kedua masih kosong sama. Poin 1-0 servis kedua. Bina servis 01. Poin 1-1. Servis kedua. Pindah servis 1-1. Pindah servis, kedudukan masih 1-1. Servis kedua. Poin 2-1. Servis kedua. Out. Poin 3-1. Servis kedua. Pindah servis 1-3. Servis kedua 1-3. Pindah servis 3-1. Pindah servis 1-3. Servis kedua. nya. Out. Pindah servis 3-1.
Poin 4-1. Poin 5-1. Komen pencet jelema. Servis pertama 5-1. Main. Kedua, poin 6-1. Out, poin 7-1. Servis pertama. Servis kedua. Ngomong naon? Masuk. Pindah servis 1-7. Servis kedua. Pindah servis 7-1. Servis kedua. Out. Pindah servis 1-7. Servis kedua 1-7. Poin 2-7. Servis kedua. Poin 3-7. Servis kedua. Pindah servis 7-3. Main. Out. 8. Istirahat. Naon? HP naon? Tutup. Delapan 3. Servis pertama. Main. Out. Poin 9-3. Poin
10-3 servis pertama 10. Poin 11-3 servis pertama. Poin 11-3 servis pertama. Poin 12-3 servis kedua. Pindah servis 3-12. Pindah servis poin 3-12. Wah, komentatornya teu dibere dahar ieu mah Yun. Poin 4-12 4-12 servis pertama. masuk servis kedua. Out. Poin 5-12 Poin servis 5-12 kedua. servis kedua. Pindah servis 12-5. Poin 13-5 servis pertama. Servis kedua 13-5. Masuk. Poin 14-5 servis kedua. Caang di langit mah maha poek atuh. Pindah servis 5-14. Saes kamu nanya tuh si Ebri teh. Servis kedua. Servis kedua. Masuk. Pindah servis Pindah servis 14-5. 14-5. Jauh pemirsa. Main. Break point sudah tepat 15-5. Eta komentator deui ya. Tadi ada dance ya. Bos Hera selamat datang. Kopi heula tuh Bos Hera, dinamik heula ya. Meh loba ngomong. Set pertama dimenangkan oleh pasangan Bayu Aiko dengan skor 15-5.
Untuk persiapan partai kedua sudah digelar dengan 5 malam. Mohon dipersiapkan. Oh, siap Fred. Siap 15 kali kabaran weh nya. 15-5 servis pertama main. Selamat malam Bandar Cireng. Selamat menonton. Panas diantosan dia Magnum jeung jeruk nipis ya Bos Cireng. Aduh ampun. 16-5 servis pertama. Panas kantosan Magnum ya sareng ieu Bos Cireng sareng jeruk nipis madu. Pasti Servis kedua. si Kimochi menang ini mah jauh. Pindah servis 5-16. 5-16. Maaf atuh da eta mah geus di nu memori atuh pokona mah nipis madu jeung Magnum. Eta mah janji eta mah kabawa-bawa can lunas mah terus ditagih. Servis kedua 6-16. Pindah servis 16-6. Siap Fred sami-sami Fred. Servis kedua. Pindah servis Nah, servis 16. kedudukan masih 6-16. Poin 7-16. Servis kedua 7-16. Main. Hayang dibere hiu ke musuhna ieu mah. Servis 16-7. Dadan Pak Ata menang hiu. Poin 17-7. Poin 18-7. Servis pertama. Poin 19-7. 19-7. Semakin menjauh. Poin 27. 27. Servis pertama. Servis kedua 27. Main. Bos dinamik lah bos Era dinamik dulu Bos Era. Masuk 3 servis 7-20. Servis kedua 7-20.
Pindah servis. Ya, ini baru partai pertama, ini udah set kedua. Servis kedua. Masuk. Poin 21-7. Aiko Bayu sama Oki Aji dari PB Dahana. Nah, kade Dep sekalian Dep, OTW mah Dep, tong hilap Dep. Poin 22-7. Servis kedua. Pindah servis. 7-22. Out. Poin 8-22. Servis kedua 8-22. Ngaco Fred si Okina Fred apal meureun si Oki mah maena. Poin Loba ieu 22. nyemes rasu. Masuk. Pindah servis 22-9. Poin 23. Istirahat. Ayo ke Malang. Ya. Waalaikumsalam kumaha? Eta seberang gor PB 40, eta nu aya pos. Bisa lewat SMA PGRI ge. Bisa lewat Cipedes. Lebih ngeunah mah atuh lewat eta seberang di mana? Oh, gang tuturkeun jalan. Tuturkeun jalan ke aya gang leutik ka kanan anu pertama. Belok ka dinya, tah eta tukangan pisan SMA. Sok tuturkeun jalan. Ke aya motor nu parkir di luar. Aya jelema teu tanyakeun kitu gor kitu. Orang keluar. Poin 24-9. Servis pertama. Pindah servis kedua 24-9. Out. Pindah servis 9-24. Poin 10-24. Sepuluh 24.
poin 11-24 servis pertama. Servis kedua 11-24. Out. Tinggal servis 24-11. Masuk poin 25-11. Poin 26-11. Punten reporterna ngajemput lah pemain ke payun teu apaleun gangna. Poin 27-11 servis pertama. Selamat datang Ariel Andri Poek. Poin 28-11 servis pertama. Ka dia tuh nonton meni di imah wae Out. Servis kedua 28-11 masih unggul Bayu Aiko. 28. Wah, tuh lawan Abi atulah karunya atuh naon yang dilatih mah ka bumi dongkap. Poin. Match point Tekapok-kapok ke lawan langit. Out. Tinggal servis 11-29. Servis kedua 12-29. Pindah servis 29. Pindah servis match point 29-12. Servis kedua Pemain Wardah kecantikan. game point Game pertandingan dimenangkan oleh pasangan Aiko Bayu dengan skor 30-12. Dinantikan nanti untuk partai kedua ada pasangan Suhe Gilang yang akan berhadapan dengan Dimas AA. Lang. Goblok cek main orang.
Yang sudah di